हरे का सहारा श्याम हमारा जय श्री श्याम। আজি বহুত দিনৰ অন্তত বহুত প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত আজি মোৰ সৌভাগ্য অনুভৱ হ'ল ৰাজস্থানস্থিত এই খাটু শ্যাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিলোঁ আৰু আহি পালোঁ খাটু শ্যাম মন্দিৰ। খাটু শ্যাম মন্দিৰ গেটৰ বাহিৰত আপোনালোকে চাই আছে বহুত মানুহ আহিছে, ভক্ত আহিছে আৰু ময়ো গোলাপ ফুল ভগৱানক অৰ্পণ কৰিবলৈ সাজু হৈ এয়া গোলাপ ফুল লৈ তেখেতৰ মন্দিৰৰ তেখেতৰ দৰ্শনৰ কাৰণে মই গৈ আছো। আপোনালোকে চাব পাৰে যিহেতু लोग है अभी क्यू पे लाइन पे, तो देखिए लाइन कितना दूर है। আৰু অৱশেষত ভগৱান খাটু শ্যামৰ দিব্য দৰ্শন কৰা সৌভাগ্য অনুভৱ হ'ল। জয় শ্ৰী শ্যাম। बहुत ধন্য অনুভৱ কৰিছোঁ আজি। अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया लगा। सामने से दर्शन किया, कैसा लगा आप लोग को? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। बहुत भीड़ आज, बहुत भीड़ थी ना आज, एकादशी है तो इसलिए बहुत भीड़ थी। बहुत बढ़िया है, भगवान को दर्शन करके कुछ पॉजिटिव फील हो रहा है। तो इट्स वेरी नाइस फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस खाटू श्याम टेम्पल। So you can see this is the market here.